iwe pa iwe. Si hajar mo, yame ko blay. Nilalay na kino ki jingma. Kasni menta kasni, kalalong kabadjok. Hagati. 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 Hagane kapon. Ngapin paru ya kecil. Aku blay ru hagane kapon. Ya baru kinong kitam. Jangka parti kongres. Nado ke block level. Di Mahila ke youth. Bagi area wise. Bagi unit wise. Kane ke jingtrai sit. Ki berapin biang ya ki kuat kisla. Ya ki permission nak benca. Ki public meeting. Baka parti kongres yangi kalayai baik habaro kiliang. Kublai sibon ya pi. Nga ai kublai ru ya pi. Ki sound system. Ki bala ai ya ki coaching sawa. Hakane kapor. Nga ai ru ke jing kublai ya ki media. Ki bala wan ban pensingan yangi. Bangin sayo I tharai ya ke kubor sibet menmet. Kublai sibon ya ki media. Nga ai kublai kelam lang ya pi bara ki nong kyrshan rengkat kayeng kasem jong iba Charles marngar rengkat ki nong kitkam jong ke parti kongres baki nong kyrshan ngelai phai da ke besok salayeng bangin ya da ke bajai jai kenang bangin poisok poisan salayeng kublai sibon kublai si hajar mo ha gakti ha gakti ha gakti keren kan? Bapi nang ay ya jing kyrshan ka bapura ya EMDC jong pi knang ba ila ban boy sya ka thong jong ka jing jong bat ba ila ban yo ban ra ya ka thong jong ka jing jong ha une usnam arajar ar pulai ba in long ru MLA u jong pi bat na kaliang ka jonga nga kular bangan ay ka jing kyrshan ka bapura ya iba bain ang laban syakri ya ke Mauhati constituency hi barok away te hakani ko puan ngam da don shibun te tang kani ko way ke jingker pan ba nang ni shakmat hadu ka ar punyau terek bapin ya ini scam bapin ai ya ke jingker shan ka jongi bapin yang ni haka ar punyau terek ban shon ya ke shop haka dor jong ka ti te hakani ko puan ngakwa bapin ya pertalang ngan ong na Mauhati pipin ong na Mauhati na Mauhati na Mauhati kublai shibun kublai hajar mo Tandit, dok ni kore mundit nang ka keranda.
na i-upload kay kalandian mo. Hindi ko gigong sa sinay. Hantang ito, kemudian sa aling sitay, ang tinanyas nung ka, sinapulay kinati. Nang magtuti, pero gigong ito yung konsep na yung isang gabi. Kung ikaw kami, 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 tolak empat yang kali kebayang namanya di sokno di yang dapat bahasa baru pelajar benar bahkan kali kita pang bahagia kita bersok dengan kepak yang di pada dalam kali kita yang ada sok sebab pelajar teman pelajar itu komplit.